Rusem sonsing ing tiap han Karbi yang longadang pi kacikimu. Buka janarong supi dun mukia ward number 6 along kulat hum thom meke chopang jothang. Rusem sonsing ing ti Karli arni KSA Bukajan District Committee atum kacikimudu. Kardom pini Karbi prime ta birta long pen kado kabya phanta me kardom na pazrik. Tangte pini Karbi prime ta birta ang ton pen arjwik tha. Karbiang long ke kim kerang ahemai. Karbiang bong pen BA ki uncheng abang pu. Rusem sonsing ing tia phan pini di purong supi pen chenglok. Karbiang long adang pialang le phan ki modam thu. Karbiang long ke kim kerang ahemai. Kaya milur Rusem sonsing ing tia phan alang le troksike pratrok ang deng. Karliarnia long paceton dunsi. Karbiang long autonomous council pen chenglok. Karbi lamet amai, Karbi judang amai lapen, Rusem sonsing ing tiap han aning kedok aham pangaton pen, Kaya milur, Rusem sonsing ing tiap kai lapen asaya lamong puthot ki modam thu. Council pen kedeng ajay mekalong emere dorsing long hang alang li alhi sarpuang man pen chetong do. Alang li alam ziralong obe kimya phan, Rusem sonsing ing tipen kipaklang atowara long kidun hurujia phan chunigri. Laso ajay mekalong chairman Raju Tiso, deputy chairman Ajit De Pen Chenglok, Yamamor Singh Tiso, Ritias Inghi, Padma Sri Dhaneswar Ingti Lapen, Dipu Gulf College Athan Bang Philip Taru Atum, Rusem Sonsing Ingti Alamo Jai Si Hirjume Hangpon. Halapu ihin ajay mekalong chisik se pin pen lam theke jai, lahai hu sita medengpon. Lapen ki jutsi klim sumara tuma phan arjan ki hiya jay mek pensi pining surihini ra ingkora pli aningkan troksike pratrok ang deng Karli arni mesen me et pen pachunpo. Chini lo chini pet lo iru Samsung sing ingti Karli arni lo masih aningkan bang labang esi government Karbi Autonomous Council si hitan sayang deng lo sila bangso sayang deng peneng lethot ame ilitum batu ko jetong rapsar lo penalang tum ahut ke klaim kedam ala bangso alamu te tum jetan lo lang tum kisung ge boy pen tum Karbi khay phan la bangso na klaim pinadam pe lami than lo lasi tum hala bangso pen isi atir chen pen si non ubi ki mi tum hitame non pini joy ke joy panghut ke klem ke dam unu hut itum ke tok lang ke the ka bang putin tum tame alang litum an suse litum ko som si Karbi khay phan itum klem pithegi ma la bang so bang ending ke dot kut pen si klem dam nangi ing tining thir et si klem dam nai pusi litum pini tame mai lang we than no pen anu tin tame alang tum la bang so kaya la mo lam ti than pen itum alang tum han churu pajir lo itum han long ri long pat e hawar thetan itu mana thik pipen pini pirthe dorbar long Karbi khay pan isi khay kang thim puloso enong chen ben kedo ke thak dim itum long thek pot se janoi nang tum chopen ni Karbi ang long rat pini labang alang tum abang so Karli arni kisi kumorni gaduk le tame pini labang so la tuman kir ke klem da masai doan fan rupa jir pen iltum na labang so jakong orang enang bu do we Karbi ang long rat fan ta chuning sisi nang tum matrut win chuning lo Thang ni phain koranar ke par nianar lo por phai ke thoma por malom Bukajan police station ke parlo Bukajan arong supi dui mukia ward number 6 along kulat hum thom ko pikoston pentong me ke cholong lo ne ang ton penamat hotel akulat I hum lapen furniture akulat hum ni me chopidat lo kulat kachubia hem photrom pen kaning je pon ke pinike hum thom akulat tame ingkir Bonda kulat ing pu pepen koson pentong me ki cholong lokdoni. Karen sita me awe puta chethan pon rinki.
Akulat me kichua tumamen lake Kolpona Sutradhar Hotel, Gulab Ali, Sofa Kulat, Ajoy Sa Furniture Akulat. Kadoka velak thomke praphoso se kulat arlo ador kido ahur muhortar anke me chupipon elopusi cethan pondin. Laso ahud Bukazan Police atom birta long si Bukazan Fire Brigade atom pen tong sikot pen adimak long along an palidun si me kichu pamebdun. Bukazan pen Bisnu Lecter report Cup News. Anikan wang son si piningkan let hota Karbi Autonomous Council Hamren Branch Secretariat along ingdeng proxike pratrok rusem son singing ti arong kachiboy arani kachiki mudo na jemek paman pona birta nelit maperangki hundor kropen birta nang pali. Ada porphai sirke por malom Hamren Hithibarim Karitang Samson singing tia kumnina long melur ke kaipen si jemek pangchengpo. MLA Rup Singh Teron, MAC Het Singh Rong Paratum Penajok Japonsi, Melur ke Kaipen Kachikimu Padupon. Porphai Sirke Pra Minute Thom ke Papor Prek Jamathorom Atumpen Kardom Kardia Jemek Padupon. La Sopi, Kachitong Don Aluhi Sarpo Atum Penajok Karalitang Samson Singh Ing Tia Kaya Lamu Kachithan Paduponsi, Ing Samjin Pen Jemek Pijupon. Aningkan wang son si piningkan let hota Karbi Autonomous Council Hamren Branch Secretariat along armuka room ing arveng son si thekpon long. Nizang Karbi MAC bang sir captain inut ansi pinibang swaje mekalong theklong chot. La swalong Departmental asai kiatum ta kachetu avi. Bang bom sin nono bangke trok si kep la trok an jenglo la si kaduk abe kedamtang lama ke banggian bang elitum alon ke pi abang senang po de simbolik isap bang elitum meningkan bang dak lembom lo nona bang son si elitum las samson sing ti kitiar ni le puno ma manga tekan ni le puno alon ke pi bang elitum bang putin dam mathanang po pena perfect kedoan dak Karbi long tokon warat ma dak tek result tum na political tum le puno social organization ma Orang awar saya cuklem tumle puno bang putin dali tum cirap citu pensila sosai bang ecuni athin ni liklem mongong mane klem mongong kumane ma thabongong po sai kali lagi tum Karbi afansi ma Karbi arat afansi akhirnya ma kacing thor afan nang klem pitikang mam pulo la sipini dak tamele tum cukimu ponong lo asi ka cukimu long ele tum nengkan bang son dak sipining darat cetong lo lapen ga cetong rat teman dali tum luhi sarpo tum tame thetheni than pon lo lapen dak alang nikai lamu tame Than pon lo tum Karbi Autonomous Council la Joint Secretary Michael Timung bensi la sike bang dilang dak do weta tum ang di siang don sipen Hamren hawar ma dak Hamren Branch Secretary West Karbi District Headquarter tame paching thu konang po aki mege choko phanele tum tawari nang po bidi sore chipi nang po lapen cerap chetu bensi tum anso se paching thu ponang po lancho Thang ni phain kora trok siar ni arin kang sampor phai plira chiti mapor malom hanjang lang super thuak lamalom hanjang lang so sport association atrum penchpatri piposi non ankeleji there ni phai pli ar ni pen state level mate all assam khel maharam ke pathu pangching Jiwan Chandra Pathak Maipu HSA mate hanjang lang so sport association pen kichari ponamai along aluhi sarpiaman pen Bukazan civil SDO Debojiti Bora Relief Ronghang DSO, Pranab Terang ACF Bukazan Ranch, Rustom Raj Brahma SDPO Bukazan, Saradili Bay Education Board Chairman Bukazan Block, Raju Ingleng Maipu KSA BDC, Desoy Teron Chunbang KSA BDC Atumpen, Chenglok Man Kidoket Hikiding Atum Chatong Dungsi, Mai Arsik Jit Pen Chingwan. Birta ke ripon long atengke state level ke pathu mate all Assam khel maharam hanjang nang so pathu akla malongsi ke cheng pen ke jut mate non anke leji therei ni phai pli la pen ni phai sir ke par ni ana farman se pathik pon la simesen me et pen all Assam khel maharam ke pathu pon je phan sayamo klem pon Bukazan pen Bisnu Lecter na kilo birta আমাৰ অহা
4 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ খেল মহাৰণ যি ষ্টেট লেভেল তাৰ অপেনিং চেৰিমনি হ'ব ডিপুত আৰু ক্লজিং চেৰিমনি 9 মাৰ্চত আমাৰ এই সৰিয়হজান স্পৰ্টছ কমপ্লেক্সত অনুষ্ঠিত হ'ব 9 জানুৱাৰীত চ' তাৰে আমি আজি প্ৰথমখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ মানে যি ক্লজিং চেৰিমনিটো আমাৰ বোকাজানত হ'ব সেই প্ৰগ্ৰেম যাতে ভালদৰে হৈ যায় তাৰ কাৰণে আমি যিখিনি কৰিব লগা কাম আছে তাৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰা হৈছে আমাৰ 35 টিম আহিব Assam Assembly along kidam tang ni phayeng kra trokarni Assam Public Examination aputhak arsik jitpen kachingwai patepsi komatnia bang pujong si vorengang hoya satlang ketoka hot kopini amo bangwe asai keklem thekdun longlok pulotangte ningkan kep phatek bengponji lapen adai lake kuti kep sita me pinang jipusi Assam along budget session doboma hot chiparai pontang Laso along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pensi ardi doklong pen bill move pon. Puthot laso along sorkar asaya long klembang pubang piatuma phantang laso asai ke klem along ardi do jot pen che don dun popusi ning thelu puta herang kya theng no nang pachini do. Denarong Wusu Academy pen Charlie Bomb denarong ahiti pen kahelo kilometers cap so se jungthung tamoy terang arong amikar khorsing terang lapen kawe kram sapiat masopo asong terang artani kan kripli ariso non kiwang bom march mate there ni phain kora trok lapen ni phai thomke pra isi arnya pharman Jammu University mate Jammu Kashmir along kachapate ponjia phan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen IM Lun Sing Teron lapen IM Ritias Inghiatuma phan kerap kachuhangpo Lasung si denarong Wusu Academy kedamtang ningkan surhini ra krip lianikan pen amahang pathek pongsi denarong ari sue jangatuma phan Wusu ka pathuanat awar sai bi pongsi denarong Wusu Academy pen state level lapen national level anparta national khelo India long sitame pathu pongsi Karbi Anglong ara ta pharman nong a 1p Lasong si piningkan let hospitame Jammu Kashmir along asong terang ahin pen chepate pon Laso jok kedam ke bang apharman denarong Wusu Academy ka parja pon abangpu babul teron lapen Wusu ka pathu than bang mohen teron lapen Rahul Tiswa tumahin pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tulirang Monghang lapen IM Lun Sing teron IM Ritesh ingya tumaphan kerap johang ke pajot moting bang ke 2014 aning kan sini tum amhang pathek lo pen ladak pen asomar tum pinan chali dolo do bang ke pinan medal ta ban lo pen idu kela ka somaring se mani tum bang ke mane aprang bang ke ening hang olo ke poni phan pen asomar tum ta chali phan ni pa kosto olo tami aprang kidun ni phan bang ke ni tum bang ta tangka maha kadure ajo ini pon o ke thekidelo ta inut bahani bang ke dam lo aprang si kita mang ta national game khela dolo inut aprang si dam cheng bang ke Rahul Tisolo ape non ako second ke bang thu bang ke rangli asong terang lo ke non la khela dam thu der jia phi ako non ke bang thu ya lo so alang serlika bepi so khela dam thu non national game bang non asong terang bang non February March acheklo 20 tarik ke Jammu and Kashmir long khela dam po asi laso alogot mane tangga maha kadure doko ka jani si mane ni tumta koson ma poja si kethe ding dumhan ka chuningri hisab si wang rong non bang ke asi mama ningki me tum jong si do bote langli asong terang phan nang cherap dun po si nilita ning thelo do bang thong west Karbi Anglong pen do bahini pen pu isna bang ke alangli asong terang lalu khela tumbang thom si dam punon ke doibon da Jammu and Kashmir lang si khela dam po nan sik sanglo ni tum la hormu hortar tame ke than kimum yi phan tame kabe kadure dupik asi la swang bong tame pin ando ni tum ke sik sak he la pen la hay hormu jong si do sonde ni tum pinan ang song pon thegi mang ke la hay hormu ka vedan ajo ini ma osomarta wang na hisap si mandel tame pinan ni tum cipa kostolo pen osomarta pinan cipa kostolo asi la so ajo ini pen sinon national game tame khela du long lo aprang ke japon tame sen pen non la second khela ta dolo penon la serlika bang khelo India long sinon khela po
non ke bang i bang koi ke do non mat ke he dolang apang bang ke bang trok sikap ni tu kabinet ke boying se masih bang ta awi dalo non bang ke awi ceca non bang koi ni si do cholo la den go la dia se la sa holong bang sini tu man nang pek lo adak sini tu bang than bom lo dolo ni tumbang ke mai mithang adim jong si do ben nang council la atum tong si nang pi busan ni tumanta mi senye polo mane si ahem do naing la so khela bang ke he so so phan nang rap idun tha oja le yo kidu kila sumareng se po la si ni mithang mata bar klum ta un eder lo sa pi po sun ta chong da chot se la si alang ni tum jong si nang rap dun busan te mi par ji puja lo yo usu pa dan mi pat kedam ke bang khorcha lo hello wing te ma Pelang lo sa. Ning hang pegang. Lalu bukan ni tu makuru tu bang sana thaklo. Ya angkahin bang sabso ke dure bang do cek. Kamu hang sar pon ti minggu nang ko. Tema kedam hilo wenge. Jammu and Kashmir. Nipli bang. Yang dia perang kami lakukan state level ba arang tu yang dengan kapasitas nakon dalam. Ni lagi Penang si first lah. Dengan Kashmir ke kapasitas nakon dalam. First all samlang betul lo, gol medal long lo. Ntar ke trial angko Jerman ke non national long mana select lo. Tang tenan malam sopora phan birta mo ing tonic sina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ dihena mo pe pothot birta long bang thuik lo Karbi Anglong district nang kewan pi abang phu karlitang rusem song singingti troksike pratroka phong karliarni mate that anniversary stern Karbi Anglong college along KSA Bukazan district committee atumpenta chikimodu pini thang thang ni phaing ko ranar kya parani ingdeng troksike pratrok aphong rusem song singingti founder of Karbi Anglong mate Karbi Anglong district nang kewan pi abang phu aphan break jam Karbi Anglong ahawara long kachikimodu na song thathaksi Karbi lo ke chalia song Bukazan district committee atum chepatr piponsi Bukazan subdivision ke parlo hanjang nang swalong ke do nihang nijang pen nongnam ka chithang klong stern Karbi Anglong college along rusem song singing ti akumlina long kachikimo jai mek tempo Bangso je mekalong stern Karbi Anglong college principal Dr. Anil Chandra Das chetongdu Anparata Stern Karbi Anglong College Students Union Society Chunbangpi Miss Rengsibon Bepi KSA BDC Chunbang Desoi Terong KSA BDC Ameipu Raju Ingling College along Kechali Arisui Jangatumta Chetongtu Lapentu Stern Karbi Anglong College Principal Dr. Anil Chandra Das Ahinpen Rusem Sonsing Intia Kayala Moti Hekpen Lamjai Pen Lapen de soiteron pen lamke kaning je ponthuke Karbi Anglong College aphai dopi lasi rusem sonsing ingtia kumlin non stan Karbi Anglong College along ponlo la so phike kaprek a college along ta rusem sonsing ingtia kumlin semar ponji aphan bor I ponpo athe rusem sonsing ingti founder of Karbi Anglong lo apot kaddu kaviatom ta rusem sonsing ingtia phan kachini niatom setame pachini pon eji aphan puta ningje pontu Karlitang rusem sonsing ingtia kaya mo lapen Karbi Anglong district ke wana puthak tethan chimun pedoponsi me mesen ing samjin pen pachutpo Bukazan pen Bisnu lecture report card news Tang tepeni Karbi prime time birota bangke kang toniklo kadu kaveta me dome thak me kurwang